Instalacija WordPressove datoteke na kompjuter. Idemo na WordPressovu stranicu. .org. Znači org je za downloadiranje, a com je za otvaranje blogova, za one koji nisu znali. Dakle, pod download WordPress 2.9.2, uvijek će vam ponuditi najnoviju verziju. Kliknete još jedan put i vidite da u zip failu, znači morat ćemo ga odzipat. Save. Nemojte znači staviti, možete i open, ali bolje je save, jer ćete ga uvijek imati na kompjuteru i evo sad ide downloadiranje. To je vrlo brzo gotovo i sad možemo odmah ovdje otvoriti koji ima Firefox i ovakav način, a u biti možete otići u taj folder gdje je downloadiran ta datoteka. Ja ću sad otići tamo. Evo ga. Evo, sad tu smo znači na kompjuteru. Desni miš, extract here. I vidimo da se ekstrahira ovaj nova datoteka i nju ćemo u stvari koristiti. Ovu možemo slobodno izbrisati ako želimo. A ako ćemo uskoro raditi još stranica, onda je možemo ponovo iskoristiti i ponovo ekstrahirati ako ćemo mijenjati podatke u ovoj mapi. Evo, to je gotovo. Znači ovo ćemo izbrisati u ovom slučaju. I ovdje imamo datoteke od WordPressa. Tu imamo sad napraviti neke promjene. Prvo ćemo promijeniti config file, ali to ćemo napraviti u sljedećem videu.